siya. Kwaresma niyang ikapepay lasa, lawan mo kulot mo to kibisak mo, saupan mo ko kakong krus usanan ko. Lawan mo kulot mo to kibisak mo, saupan mo ko kakong krus usanan ko. Kasalanan yang ening painggunutan, i Kristo king lasa na pakyabayan, linasayat mete papolita, panking kasalanan mikapus kata. Linasayat mete papolita, panking kasalanan mikapus kata. Nung eniking sakit na mamusika, likaya na dakaya na anaka, kinuding binumariting ari, mistulang alipad gawaing sarili. Ginuding binumariting ari,
Espiritong wakaning lugod yu, ngeni at kapilan pamanligaya. King Espiritong wakaning lugod yu, ngeni at kapilan pamanligaya. Usanan meng krus tugi kakanak mo, usanan meng krus maglakad kulot mo, nung eme pusanan ingkek ang krus, tugi kanak mo arap at tali mo, nung eme pusanan ingkek ang krus, tugi kanak mo arap at tali mo. Quaresma panahon ening grasya, Quaresma niyang ikapepay lasa, lawan mo kulot mo tugi bisak mo, saupan mo ko kakong krus usanan ko, lawan mo kulot mo tugi bisak mo, saupan mo ko kakong krus usanan ko. Kasalanan yang ening painggulutan, i Kristo king lasa na pakyabayan, linasay at mete papolita, panking kasalanan mikapus kata, linasay at mete papolita, panking kasalanan mikapus kata. Nung eniking sakit na mamusika, likaya na dakaya na anak ka, kinuding binomariting ari, mistulang alipan gawaing sarili, ginuding binomariting ari, mistulang alipan gawaing sarili. Ligaya ke ka Kristong pepay lasa, ligaya king ipangmitupod kaya, king Espiritong wakaning lugod yu, ngeni at kapilan pamanligaya. King Espiritong